Apakaitampukan, kadagiti agduduma, apasamak itibiyat. Mang tadrayaw, kan liwliwa, kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan, kabayatan tiin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay salaang tuy channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Nukasta, agpasunod ka nga raw, Marian anak kao. Uwan tatang, ijayan ti pagtrabahoak. Ada pagpili time? Ada insenti agbalin nga among ko. Ay nawaw, nasingpot na nga ron, ano ada insindakan ka? Uwan nga ro tatang, manmano ti kas kadakwada. Pudno launa, itan ako naam. Aging pakiakpay tatang, masapaak namin nga agbiyahe inton bigat. O sige, Da kayo pay laang ti agsa ang atatang. nalpasa ni tayo pa'y Nakita ka ngayon nga dar aramidam itay, so asakong tinaglutaw. Agyaman aklaunay tatang. Awan rin mga pagyamanam. Talaga akasta ti biag. Masapol ti panagtitinulaw. Nakuntak mo ka diti babaunin at ang danong pa. Siyela ba kayo? Wan, nalpasan lakay. Kaano nga yamang rugay? Agbiyahe ka no ita. Iso amasapol amadalusan ti silid na. Nasayaat mo't no kasta. Tapno adda kadwa ni tatang dito balay no kasta nga adda trabaho ta. Amo na ka na yung agtrabaho akmat ten intun lunes. Amo na matkit di, tana ibagak matkan kwa na lakay. Okay nga rod. Siya kung tagdalos iti bakante asilid. Si kamot ang taglutaw. Ni tatangay. Adda iti silid na. Madama nga gin ina na. Okay. Agluto ak nga rodan iti pangrabyan tayo. Sikapay lati makaammo nga agdalos. Agmerienda ka pa'y manang Marian. Sige laang Madam Sheila. Isardan mo pa'y laang ter aramidem, taggidantan nga agmerienda. Ay nawaw, nakababain mat kada kayo madam. Anya ko mga iti pagpainam, katsyak mat tinangayapkan ka. Umuna kayo latan madam. Sigurado ka, ang mga numabisbisinan ka matandita. Saan mat kay di madam? Nabsugak pay lang. Sige, no kastati ko nam. Aywan gayam, agluto kan tuman iti pangaldawan tayo kalpasan ti panagmeriendam. Anya ti mailoto madam. Bangus latan, tapno adda sabaw na. Ariglado madam. Agluto kalpasan ti araramidek. Bisi kayo ka di madam. Saan matunay? Adda ka di masapul mo manang. Adala kayat ko mga ibaga kada kayo madam. Anya ngay dayta? Puskulak kon ati rupak. Talaga ngamin akasapulan miti kwarta ita. Ha? Anyat kayat mo asawan? No ukila ang kada kayo kat alaak ko matiswildok ita abulan. Awan pa'y ti katapusan ngam talaga ngamin akasapulan miti swildok madam. Kasta ka di? Sapay lako maata umanugot kayo. Sige, ngamsakbay nga itad ko. Kasaritak pa'y nga umuna ni sir mo. Sige laang madam. Ano sakti aguray? Ay nawaw. Kwarta mo tabilbilangan baka. Itad ko ti sweldo ni Manang Marian lakay. Nay, awan pa yung mati katapusan. Saan ka di at itulagan tayo kat katapusan ti sweldo na? Wen, ngam kinasarita nak idinaminsan nga daw. Kasapulan da kanu nga minti kwarta. Nay talang amangan no da emergency da. Di na imbaga no anya. Basta ti kunana kat alaan na ti sweldo na itabulan. Takasapulan da ti kwarta. Ala, itid mo nga rudan bakit? Sigurado nga okay laang kan ka lakay. Uy, bakit? Kas nakunam kat kasapulan da ti kwarta. Amangan mo na da emergency da. Kat di na lang may bagay iti diretsukin ka. Hello tatang. Hello. Mangmangagnak ka de. Why? Mangmanggag ka, anak ka. Kumusta ka mo di ta syudad? Okay laang tatang. Ni Fred a boyfriend ko. Mapmapan ka di pa'y dita balay. Sipod nagtrabaho ka di ta syudad kat man manumit nga umay ti boyfriend mo. Kasta ka di.
Kanayon ti inom da iti tersina ni Bebang. Anya? Kita amangan mo't no isaw ti papapanan ti swildam. Ay, kuwa, tatang. Agurnong kakit day paray ti bagay. Di mo sayangan ti kwarta ang nagbanugam. Bantayan nyo man, day afraid, tatang. Amangan kunak no adamatan sa bali a babae nga iaw-awid na dita. Awan mo't kitday, ngam nabisyo lang unay. Jak lakit ti kaya ti maadaan ti manugang akas di ti galad na. Si Mang Patan ni Sir, baliwakto ti umawag. Amangan no ada iparamid na kanya. Agkape kayo pa'y asar. Agyaman aklaunay manang Marian. Ni tatang. Nakaturog man nun, sir. Nag-ehersisyo mat kay di agsa pa. Nasaya at mo't nukasta. Oh, adan samot kayat nung ibaga kanyak manang. Ada nga agpaisaw, sir. Anya da ita? Talo a bulan kumatan nga agtrabaho kada kayo, sir. Okay. No, okay lang kada kayo. Agbakasyon na kumapay, sir. Mabalin nga tama-tama nang. Ngam inton may abulan ko ma. Awan ngamin kanduan ni tatang diti balay no agbakasyon kayo. Inton umay abulan pa yung batilib ko. Okay lang, sir. Makalawas lang mati mauray. Bumali ako mamatlaang, sir. Tapno ada ti maisangpat ko iti pamilya. Oh, sige. Awan parikot di tama nang. Adto yan ti kwarta manang. Ay na, agyaman aklaunay, madam. Sweldom day ta iti doa bulan manang Marian. Di kay madanagan, madam. Agsubli ak tumatlaang. Itrabaho ak ti kwarta nga inalakada kayo. Di ka madanagan, tamaawatan mi matket di no kailiw mo matan ti pamilya. Agyaman aklaunay ata maawatan nak, madam. Awan rumbang apagyaman na manang. Tao tayo lang, iso anormal day ta. Normal no mailiw ka iti pamilya. Ayun gayam, nakagatang ka kadi iti pasarabo da. Inton bigatan, madam. Saan ka nga taamala daw iti pagluganam? Rumwarak to anasapsapa, madam. Ala, sikat ti makaam mo. Makalawas laang matket di ti bakasyon mo, Uwan, madam. Kalpasan ti makalawas, agsubli akmanan iti trabaho. Di mo mo't nimbagbaga nga agawid kagayam ita, Marian anak kaw. Surprise nga ro, tatang. Naimbagman tay manugot na iti among mau. At siyempre nasingpat dagidya kanyak, tatang. Ay, nagasat ka nga ron. Ano na sayat na kin ka? Wan ni Fred ngay nga tatang. Jak amaw no sa dino tayan na ita. Ay nawaw, diyo aya nakit kita. Nabayagay na saan kami ang nagkitkita iti dadya tao. Ti kuna na kanyak at nagawid kanumatan dito'y lugar tayo. Siguro jak amaw ta kas na ko nakitayan. Nabayag saan kami ang nagkitkita. Mapanaktuman nga ron ijibalayda. Nay, kita tama nga no agbalin ka manan nga uto-uto ijay. Inton kwan, apaan na ka manan no maibos ti kwartam. Anyat imbaga ni Manang Marian, bakit? Nakontak mo ka din? Awan pa'y ngarod lang ay. Ay nawaw, apay nga awan. Tinagtulagan tayo kat makalawas lang ti bakasyon na. Talo nga aldaw nan ijay. Agsubli ko mainton Lunes, ngam di na mo ten replyan ti text ko kankwana. Inawagam na tako man Kano agraman awag ko, di na mo't sumbatan. Ay nawaw, apay nga yakas tamat tayo. Dahil lang ang awan signal iti ayan na ita. Sa bagay ang dapay mo't titimanong nga aldaw a bakasyon na Manwa nga aldaw ti bakasyon mo ay Marian. Makalawas laang, tatang. Kalpasan ti makalawas ag sublikan. Siguro. Ay nawaw, apay nga yakas ta ti sumbat maw. Makitanto tatang. Ay unay ka na nakaw. Di mo ko madadaulan ti panagtalak dagiti among mukin ka. Ni tatang mat. Ay narigat nga ta ati agsapol iti among anasingpad. Apay nga may nga excited kayo kat awan pa'y mat makalawas ko ditoy. Taamangan numaliwayam tag sublay, kat adamay baga dagiti among mao. No maipapan kadakwada, siya kunti makaamu, tatang. Hello, Manang Marian. Oh, yes, madam. Ay nagyaman nakta sinong batam ti awag ko.
Kaano ngay ngagsubli ka dito eh? Ay, kwa, madam. Nalpas mo ti makalawas a bakasyon mo. Pasensya kayon, madam. Pasensya kayo no nataktak ti panagsublik. Kaano nga rod nga agbiyahe ka? Diyak pa'y masigurado, madam. Ada nga min ti emergency dito eh. Anya? Ni, kasano nga rodan dayta? Di kay madanagan, madam. Agsubliak tumatlaang. No mabalin kat inton bigat ko mamanang. Agtiksakto kada kayo no kasano, madam. Agyaman aklaw nay. O sige, orayok ti text mo. Alanganin samutin nga agsubli ni Manang Marian lakay. Ay nawaw. Kasano mata na ibagam dayta, bakit? Wen ata di nakmeten kontaken. Anya nga rodan ti aramidan dayta. Day tangarod ti jak amo lakay. Ti ko na nakat agsublin to kano. Ngam jak amo agsublin to siguro no kaano akayat na. Saan mata mabalin ti kasta, Sana mabalin nga agsubli no kaano lang akayat na. Nang runa kat adamat trabaho ng agur-ura dito eh. Day ta ko mati panunutan na lakay. Makalawas lang ang titulagan tayo. Kan maysa, inala na pa yung ti sweldo na iti 2 bulan. Makapay-stress mo't gayam na di tao. Ay, wen nga rod lakay. Saan aga puta na saya at takan kwa na? Kat kas jay matang taramidan na. Sardinas man. Manaw. May salaang. Makaumamot ngamin tinatang akanayaw. Ay, wen Ay, wen gayam. Nagawid mo gayam ni Marian. Agdualawas nakit din dito'y Nay, medyo nabayag mo gayam mo. Kunak man no agtrab-trabaho ijay syudad. Jak man amaw iti da tao. Pinagbakasyon ka no ti among na iti makalawas. Kumno apay adimot ti nagsublay. Nay, sayang mo't ano saan nga agsublay. Kanayon kumata palagipan. Nga makaungot mo't ngamin no danduma. Amangan kit di mo't no adda basol na. Ay, day tati jak amaw kabagays. Adamot tin kan kwa na Saan mo tin nga ubeng? Amunan ti hustaw ken saan. At tuyen ti sardinas agat gatangem. Amangan no sa balik di ti papanan ti saritaan ta. Asino di imawag ken ka? Te among ko, tatang. Ay nawaw. Apay adi mo sinumbatan. Awan mat te amok nga ibagak kadakwad. Amangan ko nak no urayan dati panagsublem. Masadutak pa yung aro, tatang. Ay nawaw. Saan ang mabalin ti kasta anak tao? Noan niya tinagtulagan yaw isaw ti aramidam. Saan mo't ang mabalin nga agsubli ka ijay no kaano lang akayat mau? Pag pananutak pa'y man anaimbag, tatang. Saan aga puta da kwarta nga inigdamam kat kasta kamutan? No ada sa bali a planaw, makisarita ka anaimbag itibus mau tapno awan parikaw. Agsapulaklatan iti kasukat ni Manang Marian lakay. Wanan awan samat ti mauray ta. Wen nga ron. Mangyaw awan mo't gayam day a tao. Sapay advance na. Day tangarod lakay. Bimali. Ngam awan matin nga agsubli. Ay, ipost kun sa tirupa na. Wanan tapno dapagnak man na. Dinak nga ta idarom lakay. Awan ga po na tapno idarumda ka. Awan mo't basol mo. Iso ti ayan ti biddot. Di na ammo ti agtungpali ti saritaan. Hello, Auntie Hilda. Mawagak, tanda na patang nga ibagakan ka, Sheila, kaanakan. Anya day ta, Auntie? Amok, ti babae nga in-post mo. Ha? Ni Manang Marian, Auntie? Wan, kalugaran mi day jay. Ay nawaw, kalugaram gayam tinangluko kada kami, Auntie? Wan, da kayo gayam ti among na dita syudad. Da kami nga rod, Auntie. Mapanak to ijay balay ta inton madamdama. Ibagak akuntaken na ka. Uray di kwarta mila ang anti sublina, Auntie. Adamutin na alami akasukat na. Ay katwan sayang mati kwarta nga inala na kada kayo. Wan nga rod, Auntie. Naimbag kumamot ano makisarita na saya at kada kami. Ngam saan mo takas la ilumlumungan na kami. Apay nga itala ang nagpakita ka Manang Marian. Pasensya kayon, sir.
Madam, Hindi pa napalabas sa bulan nga urayan da ka. adumat nga minti emergency. No planom ti agsubling ag trabaho kada kami, ladingitak ngam saanan ang mabalin. Ay nawaw, apay ngay madam. At dahil nalamin nakasukat mo. Aniya, Dayta tipud no, narigat ka mo ngamin amakon kontak. Diyak ka mo no ululbudan na kami laang munoan niya. Kasla saan ka atao akasarsarita. Inutom latan abayadan ti kwarta na alam kada kami. ay, Tano may papaniti trabaho dito eh. Di min kayat nga agsubli ka pa eh. Ay nawaw, nagsubli ka adagaw sa Marian. Kunakman nagtrabaho ka. awanan tatang, awanan ti pagtrabahuak. Anya, Saanan akayat da ma'am kanser nga agsubliak pa ijay. Ada kano ti inalada akasukat ko. naumada siguro kin ka. No, apay nga may naginundawayam ti kinaimbagdakin ka. Nakautang akpay kay di tatang. Inalak ti swildok iti 2 bulan. Kahit anya ti kunada nga ay. Masapul nga bayadak tatang. Kasano ang makabayad ka katawan mo't nga rudin trabaho. Hay, jak amun tatang. Dahil tangamain, no nagtungpal ka kumay ti saritaan yaw, di saan ka kumangagparikot ita. Ay, tatang. Pananggundaway, tikas dingin naramid mo anak kao. Nagasat ka ata na singpot ti among mo. Ngam sinayang mula Ay, nawaw! Di mo gundawayan ti kinaimbag ti sabali at tao ken ka. No nakitulag ka kadakwada, agtungpal ka, tapno awan ti agbalin a problema. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.